Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita hormati orang kam negara ya kan negara sembada namu tu aku kita. Salaman nakainya kan unna abu simbira kabu. Sini le bernde kita ka ada sulit ini kita. Aron je bisa gaji ni uno mana nama undu sente wulu je bisa. Wanda ko nas ke disipte nas anak kana rambi ko ni no ko balki je abran juro kay duro bi gusani malik pe ta jinni gurat ni kitti sa duro. Akada genya gaji ni gurat ni kay tu je. Jinni tafe status garu tung jinni jatera. Jinni ergemte tung jinni jatera kamiyo getten jinni ilmo daima tanate bilalin kala nama walra kakkalu be malik beita dugumat malakate usonu batin ke birafi guni ibrahim wonno ko mal rakata am giru bilal kana salatu taate amduru hadu wala radde ma to daga isani arku bitanis namutu warya bitanis jura kira gisu garte namutu like korati shayti kisam birat ka debi mal beita namni siri dalagu botten abu masam meti sirin namni namak gorutun jura abu masam debite meti videon tuni hakabaf turla fakatiyan hakaba sugenti arraga ilmo tana ega mullati jinni da jani dai suda miti mal rakka dufte isa ka dufte inni bi rakka dufte shayti chakanalle sala bi katakka itti dulani shayti choni ga namutu amma siri manna siri sen to kondiru arra ibrahim bira jitti malik biftu ibrahim hu be gaiti miti sila be ga ilmo sa anga isin akkana dila kana taatu wa yunus namutu ga ilmo dole be hawan taate warde dani be ga malakka ilmo nangam dakka kana matti ul fatus jalaltil mora isarra kayyama jiratu namutu warde dale ilmo kabuni biya jalate ilmo sa kana mir tinjiru jalate ka hada warasa midan jiru be ga dimiti isuma khara khara wallansa akkada ku garte namuma ga wonno kun deratte asgeise biftunis ga akkata de gartani diyo kana arraga gije rufte ilmo tana birat dente jinni da jere suda miti e sarra akka rufte galte ni be hawanta de ni be hayni wan gura jiri ni be ka sani ko de sene fakkat wonno ma wan kana de se funi be mela hada goda bilani kala yo raadu taga bilani di warda rani kanta Nada bara. ya nanta di Bara. ma Mal itu. mana yo mana tu makan ke bilkis ada saru ana Yo ne sana itu. saru kanatti wanni inni godatu no ba jise du kan ilmo tungarte ilmo cirra dalagamte ergamte rufte awalle namalle natti fakkaatu ni kana wana mam isumman dunu wara jabeenyo alla garada jubatti biftumano qadro teise wan kana bire teise garte enyo ti makan ke enyo ni be ito anta de karamni mana siri daga walu ni beha animma wonni guddam mal wonni godamu ga waita angama hiyan mana jinni ni seni tokkondi mono arra ibu jinni zahirat terku ya arra bu yana duru akin jinni zahirat terku da geiti male jinni isi dago male nama ha so dago male takkar ken be hulipi ga guyro da takka wana fakkaisu sarma jinni net khanu malallu arra zahirat tillaru kila mali fatta gem to me lala mala kawle njekku de man saru korka ada oh ya rabbi khayani sirg Benda di warati. Yo. Benda di warati yo juga pakai nyawa. Benda di warati. Wih, warati wih. Gada kan saruf teh. Dan orang kan gana. Abraham. Wih, warati wih. Abraham. Duku teh gak aku des ganti kan nuru he. Mana duku kadang tuh? Nyata kan nya. Mana nyata kan san. Menyat acik. nyaata si fitte nyaata waliin jirtu nyaata sheeka biraa si fittee dhuftee bardiyana ka'e ham godhuusi daaraadha fittee fi seefa jinniin daaruu nyaattiimi nyaatna
dhiiroo nama nuu qaban gamna kee nyaatisu. Mee ni nyaata? Nyaata keessaniidha? Yoo. Yaa Abrahaam hin dhufu gaana la kana faju. Osoo kana juutu irraa argala. Alhamdulillah baabaa kiyyaatti dabalee telefoonni kiyya sirrii gaana argala irra. Dhiiroo guddoon dhuftu ilmaan isaaniitti erganii. Yaa Rabbi qiyyeessa. Gandamaarree walloo jechuutti jinniin gandani qabxiinsa. Namnummaan bikka sheekaatii fi bikka jinnii tanaa fi bikkummaan gartee waa hundaa'u jinniin mana namaa gaafan sirriin hin qabdu namuutu maraatee fi sheekatti eeyyaamu jiran namootatti biiftuu sana baasisuudha. Sheeticha guddaa akkanatti jinnii mana namatti ergu kana biiftuma kana qabanii baasisiisuudha. Akkana nagaa isaa jetti. Har'aa gartee waa viidiyoo irratti akka kana ariifuu jinnii tana gartee takkaatuma gartee jinnu batana allaalu jiraa'u. Ammoo bikka tanatti bikka gartee bilaalee fi wanneen tokko kanatti osoo taa'anii ittiin daawwanne. Miidhaan akka kalee mucaa kanarra dhuftee ilmoon tun daa'imaa ilmoo gartee wanni namni kana walitti jiruus ilmoo abbaadha. Nama diinaatii miti isaan kuni mucayyoon tun akkanatti waan kana walirra horrisu isaan lameen kun masaan dhagaa walirra horrisuun dilli tuni Ibraahimis waa beekeetii miti qabanii turu silaa sheeka bira geessinu wayyaadha. Antara kan ratu berdua ya, jin betulan lalu bisa ni, jin takkan tu ya na kerja jin ni atau mana artiu, takkan ada tu kayak me mal kata tu ewam buru-buru tu itu, kalau asam kerja jirat tapi sana mau di, orang tu bikat dia betul orang ni, jin ni tu bikat dia betul kalau jin dia dia khasiat tu orang khasiat tu erke. Alihum mau sudah cari jira mahal dia dan ulang tunjuk pada misal lemnya kau faham mana kayak jira akan itu kau ulah bantai sen tulis jaki nama tadi Ibrahim ini dia berapa teh alam mah ilmu thora dah sudah jira ilmu tanah bodoh itu miki mal itu ta mari dah kamu tu orang itu mari kita dila mita maduro tu faham itu sana utesan itu bodoh file rada itu ya tu itu gini berobat itu ono warra zanin da yake duwa mako da Ibrahim oni warra dua mako na